Ayuda, 6'5". Yes! Uy, Maring Chichi, mo ka rin kay Bat, o karakal mo yata pera. Ay, Mars, nakamay nga. Payouts daw king DSWD. Dinenanda kong ayuda, tansya 6'5". Ay, oti ako Mars, may bagsak ko. Sabi daw, uling mag-pension ko, ako kanu qualified. Wala maka-abroad kumpare ko. Ot may nikwa ka. Nakamay nga Mars. Buren mo po tang nipalitan niya, denanda na kamong dinala na balato. Ma'am, Maya Paldo po. O titang kumari ko po Chichi, inaprubahan niya po. Ya ko po bigsak yu ko, ling sabi yu, pensionada ko, ya kumalyari. Kumari ko, maka-abroad yung asawa na, tsaka tatanggap niya man pong padala bulan-bulan. Ay, makanita ba misis? Ot sabi na king interview, alang manintunan karela. Ay, makanita ba ma'am? Sige po, makuna ko po, namo po sasabihin sinabi ko. Sige po, bye! Mrs., atin tamo pong problema. Atin po kasing mag-report kaya kayo na tuning abroad ng asawa yo. Kaya kailangan niya pong isubli. Kaya niya po isubli yan, mas maragol tamo po problema. Ay, sorry po ma'am, kaselan po pala. Sige po, ibalik ko na mo po yung 6'5". Hoy, Maring Mercy, ikay mag-report ka ko king DSW din Ay, alin na kanita Mars, may ngutang kumo. May kinilong ka magkapeta mo pa.